mala jigal kwat lar ya mala talai ko shaban kaya wara kadama bala da wala kia sabas skolan ba nyaka ya ila ru go la tet ko ju kot kon yop nin te jiwa man mi ko la brum wala bana ko bana tet ko ma kon mu ki yede ngwa mala roini ka mala ka look loidan ko metele ye kot raidan ci kon roini ke ci kon ka dolong ko kon ka understand ki kon kling gwa kan wara yi roini kot shana pal ajan ko mu ne di dial kon yi shukur so ko din har ci talaj ke ko idu waje liak ko di dial ci la raita ka da ko din ka me ki shimeng ne yobu shi yom ne ko ne shang ma chok ko ne roini kulat ko loy do ta ne kon ci duwere lang ne riem do ne boy pak tie ju ko din ko nin gure do ci tak wanyre lo ni ko leb bit ko leb loy ko leb wan ko ne ngaju tena ne ko do den nyen jila ko do woni roini ko ne kelen ko ne kan ne jak along da be agoy be mo ne yedo ngara ko jen sab ne roini ko la be ko shodo kat ko ngara amen wa ta lan dit shana ban ka chapter la ki lesson 8 lesson 8 janta kontina ka quarter njak ka jar wona me ron bador ron 2025 so ja tande an lesson ko kono tina ja sande ja goro wona ne tudulini ja goro giants of faith Joshua and Caleb kadung wara ja goro tut ngada tindit ja Joshua kane Caleb ba kon memory ba tan ba kwen ma je wona ne shi ganware te tin shikalat kan lesson tin te shi won yam to donc ci kana mention but pa nyoko kwen ba ko memory bus ye bus and tit kono goro bu kono loj to bu kono loj bus and tit kono chane jakka e ibro choka waljok bag baraw our memory text jagor remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Ajana kwa leader ko kun jen leader ko kun te shi yala roino ko ajana kwa shiandi no kwa joguch shian ko di no gweja ka dobje so Thursday ta title ta goro char mi de kon ger ta goro char mi de kon ger no mo tung wara tung ni ta goro change by contemplation se le ri do de ye along alo de ore yen ko kade ye meditate alo de ye nyat taban kon to kon ri roino kot medan mi ben wi mon che goro bo kon kan ko bo kan goro bo koro chen re le de jeng na kon ngi kon wo kon dani adam kan man dani igni ci gaban ci ga duwar ka duware dani ci gane duwir ci wara rem dan alo na gad ma daf ko jere duwir la bera na ga je kan loide ni ka jeans ni ka but Jesus men ko bo kon kan ko lak ko duware ja ngona adam ku go bana lo mara ke Jesus goro bana chiang Jesus bana contemplate ke bana tit ke bana nyat ko
kandan wo bana character kon bana ngeche ngur kon character kon tin je ke tin da kon chu ko bulan ko kon ko rol ne ko rol ne ta wata min je mo tin tele ga tele nyir tele kaj ti dial te kon mi monta tele kate uguro jisu me jaban laran but arama perfect tele dur mi ci dur ci amu mol ti dial te ke ti nok ti goy ti palaka ti dial te ke kan dur jaban go ne ba kon mi do bana character kon bana kare ala ke didi ala wo jiran mi bu muy guro brorit o bidini Christian ti che wo yingan chang cho Christian ki o cha Bible che ko ne che di che ka di ke che lo ko Christian de wo ne bare yidu beri di la wa born again mi born again lete wal ci gapal ci wo reilen ti jidini ala wo shiangadu du ki shiang rieng du shepal shiang rieng shepal ci wo ka shiang yeka bai jaga jabu jin ramun mol ramu te ka palaka ramu te ka nok ramu pal ka jitere ramu ko loide ramu shidier ke nyin won mo ramu ngeng ramu te nok mi ko loide so wa bana shiang Jesus bana guj bana contemplate bana behold in Jesus bana character bana guj ko wo kono guj ajen wakon kula gere Moses me wo ka fam sai na ne me wo to kut ko me lu njok ke didi cha won nyam de bol cha nyam de cha longo guj ko she to kut ko do long changwang shi mer ko ki boy ko don te je she wada nyam de ajen da kon Jesus mu ko na to kon ga de do character ke tingo tin te je biga bare idan ke bu kon kan bu kon mu gudnu ko bu kon mu ke ko goy ti bu kon kam gan ma na kon to ko ken bad mitele ko kon tot mu ken kon ko develop ken kon divine character mu ken kon ko develop tel gwa kon ten pe kon ni mo na chalar ka Roman 12 mu Roman 12 ci kwen bas 1 ken 2 wana mu ja konten chawote ke force ni daro ti te ka conflict kana ti ka force ni daro chere me ci pol la mu je wala da mu go la mu je la be ke chawote ke force ni daro ti ku te ke conflict ti nyin grodien rechiang but chawa ke mu go ke mu je Taju could see how can we be sure that we give room to the right one? Jawa te kelte mi je kel mi go. Jawa bu kono sure te ke bu kono ngane di din chane mango ajen chane jaga bareja. Ko fo no daro nyingen. Men yam jawa win mo ne ko surround ro ge. Win mo te ge nyin ge. Win mo ro kono special ne ti chite lo ko kan ko cholo gad ko. E win mon dier ken lat ken ni nyin win mon tin bana lat bana tet ki sheng bana gwara bana ngulel ti de ken nyin win mon cheng chalo te kon te win mon ken nyin win mon most of the time mi chu ku ne ti chu ku ngat nyin win mon ka lat ka ken dier ka ta ti ngaga ke ngak ti ngak lel ne bangulel run ba wonit bangulel tungwan gor lat goro bo ko sheng goro bo kwen goro bo ngotede todo ke nyin win mon to nyin dit la tin bo ke nyin ga gang ni ke nyin nyira ke nyin na ka nak takatin
so most of the time mi chu ku ne ni dong chu ku ngak ti lat ken ke chi ke halt ne ke ji ke your spirit chi ke halt ne but chawo ti nyin ko da ta tin nyin ko da lat ken nyin holy spirit ramurai ke kuy ko ramurai ke bible ramurai ke ben ko ramurai ke tibu bento mo ponye me mo tu ke win mon mo tu titi ke nyin ko da ramchar beyond this life alo ramchar bele chiang ta ga mata konten ko chawa titiktin after this me ram mo chinga ke chiang ko da ke chiang holy spirit so chawa ne bi ku lung du ne bu gwa bi kam force ngo ani jen how can begin sure ne and force ko force are tikitin force win more ke force on holy spirit ta begin sure do ne and force ngo a jen ti mo gwa do let us not forget anyone ne title an a to complete contemplation to change alawo ko biye gwe ke buru tiye je ko ba jiger awale da kon lar how do we contemplate God ko bu ko ne gwe jididi ko bana je gure bible bana bible bana kwen bana rangi ke je bana character bana ke jek bana ka ngach jen no ga je no ro no ga jite arun cha pim cha look cha shares away cha pat cha ngun ko rei tele mi chalat kan riet kan retaliation kan le so mo kon ko kwer wa to kon ko kwen roi kon mu lo ye shere mi ku contemplation ku jalat ko bu wore do bu wore yenu ku do an character Jesus mu kwen ka mano ngang ba jimol mano ngang character ko bu ke character ko so force ngo bana mo ko gwado ji bana mo ko gwad ko ne ban royo ko bana ko nok bana ko ndin bana nok bana leng den bana nok bana nyurkel ke Jesus bana nok che mela roje ni tini la nyur ga de wo nokan malade goro bu kono kon mi ci kon ngwang telefono konte kon ke voice ne bible di to ni jala wo lingi do bana roy ni ka bana leng den bana ga nok that how we contemplate kajen bi change bi bare dana bu character bu ko ron change chawone ne tege masala lar ke ne nyuni maidu ba laro jinga tamma te yen ke li siang achen lugu nyin ka la ngang la behave cheje ngang bura cheje this is reality zero origin ngaro I remember take a time ta ka nyame pakistani me maida la roje ke english pakistani me dan me chawo me ke english indian in a short time kia during kia after some time kera jigo roje ke accent that is reality kera jigo ne me de wala ya roje ni yang ne roje nuang ni ke bi do bura ke je shan ke do gano ba to dan te ni digo chawo jal kel ke mun te jek la ran jaga jabara mu jek me jira ga me de jek bi resist man ba ngonti la le de mi ka normal me bo do ke the same thing but ne la take Facebook la ko sometimes don't first time me linge be irritate but the next time be adol ke be adol buguro linge ke you see so anga chiru tie ke joma anga guro ne bi guro ane ko be ling mu go no biling ni mi jek mani jinbo bijin wara mi jek mu guro biling mi go be jal ke ni go mani jinbo bijin ramu go ande ko ne contemplate a Jesus. So chan not take Jesus is a perfect example. We don't want to wait. But why not kwen?
baro tegi je ko ba character kon baka bagarit ko te taka ban lam do da tiji jiran lam do tiji ntame tiang ke ntame runwa tiang ta binien imagine wona ne bi Jesus bi banuru what is your response hele jirwade she jirwade ban Jesus le ngo ko kon ban Jesus da ya ko runong shi ba ke tribulu she kan she wo ger and then she accident she lel she liu the next thing that we do judge ban Jesus so shwana je guju wona ne ban Jesus kana badan wi mon kare wutu tak tiagalon so gwana bu goro ran tiech nye mare kada mare ka gware en wo hana ngarwade goro bu kono ruwade ni chiang kama chiang anyo Jesus bunuru ngudu ilado imagine Jesus bunuru ene melede she would do that 100% they would do that ka ban Jesus tin important ne ka ban Jesus kan they would do that ashang te melede de ilane je ko ne in case kama lieba bana balat ka dor milede ko te miliebe ne je she important ke so gore men important ka kon ba ban Jesus oh every day bu kono ready ko what does it take to be ready goro sincere prayer and we could forgive that's what it need we take a do renew widien ti ko baka pale michi palga sincere prayer ci ko yo kwatin pale ngaka ka duwata ci lat baro de rere idien chero read idien it's sincerely do after michi to ko pal michi Jesus ban the next minute ci kan remember who they take a cross ci pal sincerely ka ci ko kan labni pale ni chang bu kot bir commitment ko kot ko ti ko ti dial ti jekti ci lat baka pal kani moment mi ci ban bi dina ready this is my prayer no kon mo ban da kon dial je ko ready ban ko taka cha wo ban chene ga shwara tal rama mi ngach shan kidi goro character kon bu shege character ka ko bu kon ready ka bande kun no ko kon kam ti diar wani la kon chum tun wor gan shangda ko she goro te rambe bat she happy ko te ramda bat goro kon yal kon kan raida ba paga wana ko ro ko bako pot kon mana pal ko re jaw gon yesu ko so te dial kenyen ko long do be wadin ta la ko din kar wani ti ne ke lingte ke wani ti ne ke nyokte e wona ne nyoga ka gan mar kala da na ko roda ba ko din ko wani ko goro bu kan to reida kon dial including me wadin langa jo ko mene dokko bene yiguch bene contemplate bene roloch character ko biga character ko wadin ko bene ready ke chang banadu ko mi jore por ko wadin ga wona na kondial kon ga tudi lenker wayni kuti bene tere ko redo wadin gor shoda ka bugdu ko shelar lugmu yo leb wa bu wa leb ram kan shoda jektin tele jakan wadin langaji kondial te ling roje tini wodi shoda da ye gore bo kum yuban wadin dane shoda jagre bo ni ne ni shang kunay direct ko dubtu ngo to mune jalake tibini tekta ne jektin bum lo da ring tetene tinta wadin ko wuñ mon ci rek ci dit ko ci loy da ci jat
along godin ne jabu ne kara rini ko bum ne yene tere long du be la ji tal loj la ji go la ji lyak kati dial ci let kanay ci dial shudu gat ki yongo amen.